ubu tuvugana yamaze gufatwa ari mu biganza by'abanyamerika. Amerika yavuze yuko yakoze ibikorwa binini bya gisirikare muri Venezuela. Ibyo bikorwa byafasha Nicolas Maduro matekwa hamwe n'umugore we. Mu butumwa ashyize kuri Truth Social mu kanya gashize, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yavuze yuko Maduro n'umugore we bafashwe maze bakurwa mu gihugu mu gikorwa cyakozwe ku bufatanye n'inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko muri Amerika. Nta gihamya yihuse yatangajwe n'ubuyobozi bwa Venezuela, ntihanavuzwe icyakurikiyeho mu bijyanye no kuyobora Venezuela n'ahazaza hayo. Iryo tangazo ryaje rikurikira amasaha menshi y'iturika n'ibikorwa by'indege byabereye hejuru ya Caracas, umurwa mukuru wa Venezuela, mu rukera rwo kuwa gatandatu. Abatangabuhamya ba Reuters bavuze yuko bumvise ibiturika bikomeye cyane, indege ziguruka ku butumburukiye butoya, umwotsi wiyongeraga mu bice bitandukanye by'umujyi, ndetse n'ihagarara ry'amashanyarazi mu majyepfo y'umujyi hafi y'ikigo gikomeye cyane cya gisirikare. Amashusho yaje kwemezwa n'ibitangazamakuru byinshi birimo na Reuters yerekanye ibiturika byisubiragamo kenshi byamurikaga mu kirere nijoro hafi mu rukerera. Amakuru agaragaza ingendo z'indege yagaragaje ko ikirere cya Venezuela hafi ya cyose cyari cyaravanywe indege za gisivili mu gutegura ibyo bikorwa. Hari umuyobozi umwe wo muri Amerika wemeye yuko igisirikare cya Amerika cyabigizemo uruhare guhera ku munsi wa mbere. Abayobozi ba Venezuela bavuze ko ibindi bitero byibasiye intara zitandukanye zaho hafi ya Caracas nka Miranda, Alagua hamwe na La Guaira. Perezida Nicolas Maduro yari amaze iminsi mike atangaje ibihe bidasanzwe by'igihugu, anategeka yuko ingabo z'igihugu zigomba kuryamira amajanja mu bikorwa byo kwirwanaho. Gusa ubu yafashwe, ntiharamenyekana niba ingabo zabashije kwihagararaho, cyakora birumvikana iyo zihagararaho niyo zari kubanza kurwanaho. Ni igikorwa kije nyuma y'amezi menshi Amerika ikomeje gushyira igitutu kuri Caracas, no kuvuga Venezuela, harimo kongera ibihano, gushyiraho igitutu mu mazi y'inyanja mu bwikorezi bw'amavuta bwa Venezuela n'ibindi, kongera kohereza ingabo za Amerika mu karere ka Caraïbe, ndetse n'ibikangisho byisubiragamo kenshi byo kugaba ibitero ku butaka no mu mazi. Washington irashinja Nicolas Maduro kuyobora leta y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, akaba umuyobozi wabyo mukuru, no kunyereza amatora cyangwa se kwiba amajwi, ibyo Venezuela yahakanaga. Caracas kandi ubuyobozi bwa Venezuela nyine imaze iminsi ivuga yuko ibikorwa bya Amerika bigamije kubona no kwiba amavuta ya peteroli hafatwa nk'ahariyo menshi kurusha andi yose ari ku isi mu bubiko. Niba byemejwe gutya yuko Nicolas Maduro yafashwe matekwa n'igisirikare cy'abanyamerika, iki gikorwa cyaba ari cyo gikorwa gikomeye cy'abanyamerika cya gisirikare Amerika ikoze muri Amerika y'Amajyepfo uhera mu 1989, igihe Amerika yagabaga ibitero kuri Panama hagamijwe gufata Manuel Noriega. Mu minsi yashize ibihugu byinshi bya Amerika y'Amajyepfo byari byabaye nk'ibisazi imigeri bisaba yuko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela byahagarikwa. Ni ibitero byari bimaze iminsi bivugisha abantu benshi, abantu bakavuga yuko igihe Amerika yashyira imbaraga muri ibi bitero, intambara yo muri Venezuela ishobora guhinduka nk'iyo muri Vietnam, kandi bigateza akaduruvayo mu bice bya Amerika y'Amajyepfo na Caraïbe. Celso Amorim, umujyanama wa perezida wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga, yari yatanze umuburo ku cyerekezo cya Trump cyo gufunga ikirere cya Venezuela, avuga ko ari igikorwa cy'igitero gishobora guteza intambara ikomeye cyane mu karere. Uyu yavuze yuko gutangiza ibitero byo kwigarurira Venezuela kwa gisirikare kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora gusunikira Amerika y'Amajyepfo yose mu ntambara yamera nk'iyo muri Vietnam. Mu kiganiro aherutse gutanga kuri The Guardian, Celso Amorim yumvikanye yamagana icyemezo cya Trump aherutse gufata cyo gutegeka ikirere cya Venezuela ko gifungwa burundu, akavuga yuko giteje akaga ku gutuma ibintu birushaho gukara cyane mu minsi iri imbere. Yaragize ati icyo dushaka kurusha ibindi byose ni uko Amerika y'Epfo itahinduka akarere k'intambara, kubera ko intambara iramutse yadutse muri iki gice ntabwo yaba ari intambara hagati ya Amerika na Venezuela gusa, ahubwo nta kabuza n'ibindi bihugu byose byayinjiramo igahinduka intambara mpuzamahanga, kandi ibyo byaba ari amakuba akomeye cyane. Uyu mudiplomate w'inararibonye yakomeje agira ati ndahamya nashidikanya ko Amerika niramuka iteye Venezuela muzahita mbona ibyabereye muri Vietnam byisubiramo hano. Celso Amorim yaranenze ubutegetsi bw'igitugu bwa Nicolas Maduro. Celso Amorim yongeyeho yuko n'abanenga ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Nicolas Maduro bashobora kwemera kumujya inyuma, bakamufasha guhangana n'igitutu cy'amahanga no kwigaranzura ingabo z'Abanyamerika. Ati ndabizi neza ko Amerika y'Epfo umugabane wacu wose ariho ushingiye kubera kwihagarara imbere y'abagashoza ntambara mu mahanga.
Amorim asobanura ko igitero cya Amerika kuri Venezuela cyashoboraga kuzamura cyane umushinya n'urwango bidasanzwe mu bijyanye no kurwanya Amerika y'Amajyepfo. Ati n'urwango rwaba rusa n'urw'Amerika yanzwe kubera kwivanga mu bintu byose mu gihe cy'intambara y'ubutita. Uyu mudiplomate w'umubreziliye avuga aya magambo yavuze mu gihe Trump yari amaze amezi agera kuri 4 asa n'ushyira igitutu ku butegetsi bwa Nicolas Maduro, akamubwira yuko byanze bikunze amahirwe asigaranye ari amwe ari ayo kuva ku butegetsi bucece ubundi agahunga. Kuva mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho igihembo cya miliyoni 50 z'amadolari ku mutwe wa Nicolas Maduro ndetse zinakusanyiriza ingabo nyinshi mu mazi yo mu nyanja ya Caraïbe hafi ya Venezuela. Gukusanyiriza ingabo nyinshi muri aka karere ni ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga gukora mu 1962 mu bushyamirane bushingiye kuri misile z'Abasoviyete zari zishinze mu marembo yabo muri Cuba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zagiye zigabura urukurikirane rw'ibitero bikaze ku mato bavuga yuko aya ngaya yaratwaye ibiyobyabwenge. Ibyo bitero ubwabyo byahitanye abantu barenga 90 bagenda mu bwato mbere yuko Nicolas Maduro n'umugore bafatwa. Mu minsi mike ishize, Perezida Trump yaratangaje ko igisirikare cyafashe ubwato bunini cyane bwari bwikoreye ibitwaro ku mwaro w'inyanja hafi na Venezuela. Amerika ivuga yuko ubwato bwafashwe ari bumwe mu bwari bwashyiriweho ibihano. Hari ubwoba kandi kwifatwa ry'ubwo bwato bwa rutura bwashoboraga gutangiza icyiciro gikurikiraho cy'intambara ishingiye ku bitoro cyangwa se yo kurwanya ibiyobyabwenge nk'uko Amerika byitaga. Amerika igasa n'ishyiramo imbaraga bidasanzwe. Nyuma y'ibikorwa bitandukanye bya Perezida Trump byo kotsa igitutu Perezida Nicolas Maduro na mbere yuko bamufata, inkompanyi nyinshi zikora ingendo zo mu kirere zari zahagaritswe. Ingendo zijya cyangwa zituruka muri Venezuela by'umwihariko nyuma y'uko Trump atangaje ko ikirere gifunze mu mpera z'ukwezi kwa 11, byose byarahagaritswe ku buryo ubu ngubu ntabwo Venezuela nyabagendwa. Ni icyemezo Amorim yise ikinyuranyije n'amategeko. Amakuru amwe kandi agaragaza yuko Perezida Trump ubwo avuganaga na Perezida Maduro kuri telefone ku ya 21 y'ukwezi kwa 12 yamuhaye igihe ntarengwa cy'icyumweru kimwe ngo abe yavuye ku butegetsi, bitaba ibyo agahura n'akaga. Icyo cyumweru cyararenze. Uyu munsi hari hamaze gushira ibyumweru 2 gusa, ariko icyo gihe ntarengwa ngo Nicolas Maduro yabaye huta cyumva gitera ishoti. Abasesenguzi benshi bakimara kubona yuko igihe ntarengwa cyarenze, batangiye gutekereza ko Trump ashobora gutera indi ntambwe kandi kurikiraho yaba ari mbi cyane yo gukoresha imbaraga za gisirikare akagaba ibitero ku butaka cyangwa mu kirere cya Venezuela cyangwa mu mazi mu rwego rwo guhatira igisirikare cyo muri iki gihugu kurwanya no guhirika Maduro ku butegetsi. Birangiye rero igitero gikozwe n'abasirikare b'Abanyamerika mu by'ukuri, cyane cyane imbaraga zo mu kirere. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 ubwo abazwaga niba Maduro witwa umunyagitugu yaba yarigeze kwemera ko yarekura ubutegetsi, Trump asuramo amagambo ati azabikora. Hari ibiganiro byabaye kuri telefone bivuga ko byahuje Nicolas Maduro ndetse na Perezida Trump. Ibyo biganiro ngo ni Maduro wari wabisabye, asa n'ubwira Trump yuko noneho yemera ibiganiro mu buryo ubwo aribwo bwose. Uyu mugabo yatowe mu matora y'ibihumbi 2013 binyuze muri demokarasi. Gusa guhera uwo munsi yashinjwe kwiba amajwi mu matora ya perezida, byongera no kuba mu mwaka ushize. Nta bimenyetso na bimwe Amerika itanga yuko yagiye ku butegetsi amaze kwiba ayo majwi. Sergio Amorim w'umunyabrazil, guverinoma y'igihugu cye ntiyigeze yemera ko Maduro yatsinze amatora mu bihumbi 2024. Gusa avuga ko igihugu cya Brazil cyamaganiye kure gahunda yo guhindura ubutegetsi bwo muri Venezuela ku gahato. Ati biramutse bibayeho ko buri matora yose atavugwaho rumwe yaba impamvu yo gutera ibindi bihugu, isi yose yahinduka intambara. Gusa yongeraho yuko Maduro aramutse ubwe yanzuye ko kwegura ari byo byiza kuri we kuri Venezuela, ngo waba ari umwanzuro we bwite, ariko mu gihugu cy'amahanga iki akabaye kiza guhindura ubutegetsi bwatowe na Rwanda. Ati Brazil ntabwo izigera ishyiraho igitutu ngo agende, ntabwo ari umuco wacu kandi ntabwo ari umurongo wacu wa diplomasi. Hari hashize iminsi hakwirakwira amakuru yitwa ibihuha bihuzwa n'ahantu Maduro yakwerekeza mu gihe yaba avuye ku butegetsi. Hari abatekerezaga yuko yajya muri Cuba, abandi bakavuga Turkiya cyangwa Qatar cyangwa se mu Burusiya. Anga hose ntibiramenyekana neza ahantu ari, gusa bivugwa yuko ari ahantu afitwe n'ingabo z'Abanyamerika. Amorim icyo gihe abajijwe niba Brazil yaba kimwe mu bihugu bishobora kwakira Maduro, yanze kubihamya cyangwa kubihakana. Yirinda yuko byafatwa nk'aho Brazil iri gushishikariza yuko umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakorwa. Gusa ariko yibukije ko gutanga ubuhungiro ari ikintu kigaragara mu muco wa diplomasi muri Amerika y'Epfo, aho yavuze yuko
Ibyo byabaye mu bihumbi 2005 ubwo perezida wa Equateur Lucio Gutiérrez emera ubwo buhungiro nyuma yo guhirikwa ku butegetsi. Amahirwe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Brazil icyo gihe ati yewe twanohereje indege yo kujya kumutwara. Yibukije kandi ko umutegetsi w'igitugu wamaze igihe kirekire cyane ku butegetsi muri Paraguay, General Alfredo Stroessner, yahungiye muri Brazil mu 1989 nyuma yo guhirikwa ku butegetsi. Uyu yaje kwitaba Imana muri 2006 n'ubundi akiri mu buhungiro muri Brazil. Hari abasesenguzi batandukanye bavuga ko Nicolas Maduro yaba yafashe umwanzuro wo kwishyiriza ingabo z'Abanyamerika kugira ngo hatameneka amaraso menshi muri Venezuela. Impamvu nuko ingabo za Venezuela zitakoresheje imbaraga z'umurengera zihangana n'Abanyamerika mu kurwana ku mutegetsi wabo. Andi makuru kwijyanye n'ifatwa amatekwa rya Nicolas Maduro byumvikana. Nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.